Bismillahirrahmanirrahim. Figure below shows the region R is bounded by y equals to x squared. So this is curve y equals to x squared. Y equals to 4. This is line or horizontal line. Y equals to 4. And x equals to 1. This is line or vertical line. X equals to 1. Okay, question A. Find the coordinates of points A and B. Okay, so kita nak cari coordinates of point A and B. So, to find coordinate A, first, kat mana duduknya coordinate A? So, this is coordinate A. So, coordinate A ni kalau perhatikan adalah intersection point between curve yang ini dengan line yang ni. So, we need to solve simultaneous equation between apa? Between yang vertical line yang ni. Okay, equation dia adalah x equals to 1. So, we can write x equals to 1 as equation 1. And then, curve yang ni. Okay, yang ni equationnya adalah y equals to x squared. So, we can write y equals to x squared as equation 2. Okay, and then, we can substitute equation 1 into equation 2. Okay, yang ni equation 1 kita, x equals to 1. Okay, kita masukkan, ni tajuk dia x kan. Kita masukkan ke dalam x yang dalam equation 2. Okay, so we have, okay, dari equation 2 ni kita ada y and then equals to, yang x ni kita dah masukkan nilai x equals to 1. And then squared, okay. And 1 squared equals to 1. So we have y equals to 1. Okay, soalan tanya coordinate. Coordinate tu, kita kena tahu nilai x dan nilai y. Nilai y ni dah tahu, nilai x dah tahu dari awal lagi. Okay, so kita boleh pasangkan bentuk coordinate. So, coordinate A kita is, mula tulis yang coordinate x dulu. X equals to 1 and then comma, y pun 1 juga. So, this is coordinate A. Okay, coordinate A adalah 1, 1. Okay. Okay, next we want to find coordinate B. Okay, so to find coordinate B, okay, mana duduknya coordinate B? Okay, this is coordinate B. Ni adalah intersection point between curve yang ni dengan horizontal line yang ni. So, we need to solve simultaneous equation. Okay, so antara equation yang mana? So, perhatikan kita ada horizontal line y equals to 4 ni. So, we can write y equals to 4 as equation 1. Okay, and then kita ada curve yang ni. Okay, dan equationnya adalah y equals to x squared. So, we can write y equals to x squared as equation 2. Okay, and then we can substitute equation 2 into 1. Okay, so yang ni dua-dua tajuk dia y. So, kita boleh masukkan x squared yang dari y yang ni, masukkan ke dalam y yang dalam equation 1. Okay, so kita akan dapat, on the left side, kita akan dapat x squared. Okay, sebab x squared ni kita masukkan ke dalam y yang ni. And then equals to 4. Okay, okay, and then to find x, so x equals to, sepatutnya square root of 4 adalah plus minus 2. Tapi oleh sebab coordinate B ni berada pada sebelah kanan paksi x. Okay, so kita just ambil nilai x equals to positive 2 sahaja untuk coordinate B. Okay, okay, tadi kita dah ada nilai y and then sekarang dah dapat nilai x. So, we can write coordinate B. Pastikan tulis nilai x dulu ya. Nilai x adalah 2, coordinate y adalah 4. So, coordinate B kita jawapannya adalah 2, 4. Okay. This is the complete answer for coordinate B and coordinate A tadi. Okay. Next, question B. Find the area of the shaded region R. Okay. Okay, to find the area of the shaded region R, okay, first, dalam formula area ada dua. Okay, satu, kita integrate with respect to x. Okay, and the other one, integrate with respect to y.
Okay, kalau kita guna dx means formulanya top minus bottom. Kalau dy means formulanya right minus left. Okay, mana satu yang sesuai? Okay, kita highlight kawasan yang shaded region ni. Kalau saya lukis mula, okay, kita ada yang ni. Dan kalau awak perhatikan, okay, yang ini sesuai untuk top. Okay, dan yang ni, curve ni adalah bottom. Okay, kalau kita guna top and bottom, dah tak perlu, ni nampak macam left kan? So, dah tak perlu left lah. Sebab kalau left, pasangannya adalah right. So, top tak perlu. Okay, katakan untuk soalan yang ni sebenarnya dia boleh right dengan left dan boleh top dengan bottom. Okay, let's say kalau saya guna top minus bottom. Kenapa? Sebab dalam equation ni, y dah memang tajuk. Okay, jadi lebih mudah untuk kita guna variable x. Okay, supaya kita tak perlu tukar-tukar tajuk equation. Okay, kalau kita guna top bottom, kita akan guna variable x. Okay, so tajuk equation mestilah y. Okay, alright. Untuk yang top, okay, sekarang kita nak guna dx kan. So, untuk yang top, kalau perhatikan yang ni, garisan yang ni, dia adalah line y equals to 4. Untuk yang bottom, yang ni tadi, adalah curve y equals to x squared. Okay, so dari formula top bottom ni, kita boleh set up formula. Okay, kita ada lower limit x equals to a, upper limit x equals to b. Kalau kita guna top minus bottom, kita kena gunakan lower limit and upper limit on x axis. So, untuk cari lower limit ni, yang dari sebelah kiri shaded region ni, kita halakan ke paksi x. So, kita akan dapat nilai x equals to 1. Okay, dari sini tadi. Okay. And then, yang paling kanan ni, kita halakan juga ke paksi x. So, kita akan dapat apa? X equals to 2 dari koordinat b tadi. Okay. So, untuk area of the shaded region, kita boleh guna formula integration from x equals to 1, lower limit kita, and upper limit x equals to 2, top minus bottom dx. Ingat ya, kalau kita guna top minus bottom, wajib guna limit on x axis dan wajib semua dalam variable x. Okay? Okay, kita cek satu persatu. Okay, untuk lower limit x equals to 1, yang ni dari sini ya, x equals to 1. Okay, untuk shaded region dari sebelah kiri. Yang paling kiri nilai x kita equals to 1. And then untuk upper limit x equals to 2 adalah yang paling kanan shaded region. Bila kita halakan ke paksi x, nilai x equals to 2. Okay, untuk yang top ni, okay, untuk yang top ni top kan adalah 4. Okay, so di bawah top ni kita boleh gantikan 4. Okay, untuk bottom adalah yang ni. Okay, x squared. So, di bawah bottom, kita boleh gantikan dengan x squared. Perhatikan, kalau kita nak tolak, pastikan tajuk ni y, yang ni pun y. Barulah boleh tolak. Okay, and then double check, semua mesti dalam variable x ya, kalau kita guna top minus bottom. Termasuk nilai limit pun wajib limit on x axis. Okay. Next, we can integrate with respect to x. Okay, so we have area equals to, okay, integrate constant 4 with respect to x equals to 4x. And then sini minus, so minus. Integrate x squared with respect to x, dapat x cubed over 3. Okay, no plus c because this is definite integral, but we must put square bracket with lower limit 1 and upper limit 2. Okay, sampai sini kita boleh substitute upper limit first into variable x. Okay, and then in between is minus and we substitute lower limit 1 into variable x. Okay, so we get this. Okay, okay, yang the first bracket ni adalah expression yang dalam square bracket tapi kita gantikan x dengan upper limit 2. In between must minus. And then the second bracket ni adalah expression yang dalam square bracket ni tapi kita gantikan x dengan lower limit 1. Okay, and then kita solve je guna calculator. Okay, 4 times 2 dapat 8 minus 2 cube
equals to 8 and then over 3 minus 4 times 1 dapat 4 minus 1 cube dapat 1 and then over 3. Okay. And then kita boleh darabkan negatif ni ke dalam bracket untuk eliminate bracket yang kanan ni. Untuk yang first bracket ni, boleh buang je macam tu. So, we have 8 minus 8 over 3. Okay, and then yang second bracket ni nak buang dia, awak kena darabkan negative sign ni ke dalam bracket. So, negative times 4 dapat negative 4. Negative times negative 1 over 3 dapat positive 1 over 3. Then you tekan je kalkulator, so dapatlah final answer 5 over 3. And then letak perkataan units squared for area. Okay, perhatikan jawapan untuk area ni positif kan? Kenapa? Sebab area always positif. Okay, kalau everything perfect, awak akan dapat jawapan area positif. Kalau dapat negatif, maybe terbalik top bottom, ataupun maybe tersilap integrate, ataupun tersilap evaluate masa awak masukkan nilai upper and lower limit. Okay, dapat?